Labagibeli bemabhayisikili bavuke nakudzabuka kusa kulungiselela lilanga lekugcina lalomqhudelwano walonyaka. Njengoba labanye bebasalulama kulomjaho lomatima, labanye bebaneshisakalo yokuba semgwaqeni. Labagibeli bemabhayisikili bebahlukaniswe ngeminyaka yabo. Labo labangaphansi kweminyaka le-11 bebabokucala kungena emgwaqeni kusuka eSwatini. Nabasahamba bakhombise ukuthi bayajabulela lomjaho bekathe bahleka babuka emakhamera. Kanti-ke bekukhona nalabo lebebakhuthata. Beminyaka le-13 nel-15 bakhethe ukuthi babenza wonye kulomjaho. Beminyaka le-17 nel-15 babebokugcina kungenela indlela. Bahlele balomjaho wemabhayisikili wemalanga lamathathu bathi konke kuhambe kahle. Lokukhuthata labagibeli bemabhayisikili labasesebancane ukuthi babuke bagibeli bemabhayisikili labavelele lokufaka ikhathi Dali Impey, Willie Smith, Louis Manchis. Kanti-ke bonke labo likhono labo livele emjaheni lefana nalena.